Akiaria hindi ya kuheana taito icio kuri aikari a gicigo kia Joy Town kaunti niyo, Timamy ni araugire ti kihoto kuona hamia migunda ni mehotorete kunyamaria thini na nikio oete ikinya ria kuheana taito kuri ene migunda matura-ini ma Kizingitini, Vumbwe na Kiangwe. Hii ilikuwa ni moja ya ahadi nilizosema kuwa pindi nitakapokuwa gavana nitahakikisha watu wetu pia wanapata hati miliki. Ihinda-ini riu Timamy ni araugire andu aya marorete gutunywo migunda iyo kaimana maga mundu wa kumateithiriria kumana na kiganda gia kwenja makara ma coal kiria kirakwo mwena ucio, akiuga gwakwo gwa kiganda giki kwahota kuguciriria onjoria aingi mwena ucio. Mwena-ini wake Hadija Omar uria ni muikari wa kaunti ino ndangirahotire kuhitha gikeno giake thutha wa kwamukira taito yake. Leo imetengea kwa sababu hiyo kuna nyumba au pahala ambapo huwezi kujenga mpaka upate hati kama hii kuhakikisha pala kama hapo ni kwako. Hapo nyumba ni zetu, nyumba za kimaskini, lakini vile vile tumejaribu kuzijenga tapokuwa ni kidogo kuzipatia hati kama hii. Oho, ministry ya urimi ni irateithiriria aikari ya kaunti ino na mbegu cia kuhanda na fertilizer niguo kugacirithia urimi na kuongerera magetha kaunti-ini iyo. Handu-ini ha Kameme TV, njitagwo Micheni wa Mungai.